ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хонатеҷа. Ҳама каса чӣ хелен? Сӯзен хубен? Ирӯз 19 октябр соли 2024. Рубл ба назаре мешава бачо 103 сумои беҳад арзон шид. Хай дуо кунед иншоалло бо мехеза. Рости бачо навор кардем як 10-12 та хона қабул кардагем. Баъдаш мо тамошо кунен. Ҳамин рақамҳо барои реклама мондагием. Хона, замин, мошин чизе боша роӣ кунед, навори баъдна реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай фақат пашти аз душанбе якта аз бохта роӣ кардан, як бародар дар замин дар кор, як бародар дар хонаи фурӯшӣ дар корай. мақсад ин эълонро тамошо кунен, лайкҳоро бизанен, аму комментария барои шумо бачаҳо. Ба ғайри ҳақорат чизе метавонем нависем. Кадом маркаи хонаҳо аз куҷо то чанд сум дар корай, навори баъдна ҳаракат кард пешниҳодтон мекунем. ҳамин наворе ки кардам, мақсад дастгириш кунен навора. лайкакура монен, дар канали Хонатеҷа подписатсия кунен. Можед ягон хонаи арзон ай канали мо бақаб кунем бачаҳо. эълона сар мекунем, тамошо кунем. нафароне ки дар Русия кор фаъолият мекунед дӯстони азиз, касоне ки эҳтиёҷ ба билети донишҷӯӣ дорен, ба бародармон Шаҳрёр дар ватсапшон аз номи канали мо ба дили пар муроҷиат кунед. коршон онлайн. ҳуҷҷатҳо ба тамоми Русия кор мекунад, шаҳрҳои Русия кор мекунад. дар байни 10 рӯз шумо да билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. шумо як сурати 3/4 аз миён боло равон мекунед, халос. дар байни 10 рӯз шумо да билети донишҷӯӣ тайёр карда равонтон мекунанд. занг бизанен, қатъи бародар Шаҳрёр маслиҳат кунед дӯстон. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москваст ки област дорен, ба ширкати Акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, Акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар шаҳри Қурғонтепа 6 сотих масоҳат дора, 5 дар хона кардагианша. инами хеле састаяни карден хонара. нарх 350 000 сомонияй. хона коробка. дарои фасон задагӣ ба кирпичи лои бардоштагӣ хонара, тирезаҳо часпондагӣ, ин тараф шикатур кардагӣ. рақамҳои дастӣ, телефоношон ахириш 4343 ёки ватсапшон 2919 метавонед занг бизанед. пеши балнисаи Қараболо мега, ҳамаҷа қарор дорад. ремонт коробка, хоб документҳо 100% ба доллар 31800 ба рубл 2,910,000 рубли русӣ бо савдош мекунанд. дӯстон, бетараф набошен. одамое ки ҳамин тарафҳо хонахар ҳастанд роҳишон кунен. ай шумо я лайка ҳичи намерава бачаҳо. лайкҳоро монед, навора тамошо кунед. дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кард дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. нарха бинен бо маслиҳат. хона замонавӣ, фасон зур, 3 сотих масоҳат, 4 комнатаҳа. нарх бо маслиҳат. рақамошон ахириш 09 дастӣ, ватсапшон 7439 ватсапшон. 2 ҳамом, 2 кухни дора. хона бо тамоми шароитҳои хуби замонавӣ. тамоми шароитҳо қатъӣ кардагианша, муҳайёштагӣ. хоб дар хона камера задагиай, нашоти страховкаи душмано дуздо. муомилаи хуб кунен. агар ба муомилаҳо туғрӣ гира, агар ба тамоми чизи чора метем ай хона меброем мерем меган соҳиби хона. инами састаяни хона тамоман просто бомба бачаҳо. занг бизанен. аз номи канали Хонатеҷа маслиҳат кунед, иншоалло бо ягон сум арзонтон мекунам. дигар чикор кунем бачаҳо? ҳаминқа кор мекунем. айдисмон ҳаминқа мия, ҳаминқа навор мекунем. хубу ганда дар комментария бо менависанд Хонатеҷа ти хеле хеле. ҳай ака дигар чикор кунем бачаҳо? дар хизмати шумоем. фақат лайкҳоро моненда. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. ана хона мана хона. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан дар ноҳияи Рӯдакӣ 9 километр. ҳамин 9 километр рости ҳамаи ҷо дар граница айда. иса Рӯдакӣ, иса хоб даромадгоҳи Душанбе, иса дигар тарафҳо. ноҳияи Рӯдакӣ тарафҳои 9 километр деҳаи
آخ چکمند بود است. 7 سوتیخ زمین، 3 کامناتا کردگی. از سببی که ویدیو دراز بود کمتر داونیم بچه عزیز. رقمای واتساپ دستی هر دشت زنگ زنین. خانه در ناحیه رودکی طرف 9 کیلومتر قرار دارد. دهه آخ چکمن نرخش 700,000 سومون بو سودا می شود. شرایط های زمانوی گردی خانه محکم، دروازه زدگی خوب داره، دروازه زدگی آب و سویت داره، کمبود نیست. خانه ها فسان خشرو. خداتون با مصلحت کنین معقول باشه بگیرین شد. همو کامنتر دا نویسین که از کجا نوار کنیم. شما خانه داشته باشین چم شما روان کردن دوستان خودمون رفته ویدیو نواری فسان کنیم با تمام نزدیکیاش. این خیلی خوبه. کدامش معقول باشه واتساپ نویسین. میگذاریم با چهارم اعلان ایروزه. امی اعلانو را تماشا کنین. السلام علیکم برادران. میگه زمینی فروشی باشد و یا خانه هم داشته باشد تا 100,000 سومون از طرفای شهر باختر میخریم. میگم زمین بچکو پریامای سودا کردن منای. زمین ملکیت دولت های فقط طریق اعلان شما یافته میتونین. ما در رویه نمیکنن، ما قبول هم نمیکنیم بچه عزیز. خیلی سوداش من. کدوم ده اعلان در کره رنگی همی برادرمان در واتساپ نویسین، در کامنتر ننویسین. یگان معنا نداره بچه‌ها. فقط در واتساپ نویسین نواری برنامه اعلانتون میکنیم. یک کار دستگیری کنین. کسی ای طرف شهر باختر داره زنگ زنین میخرم. انا این نفر دیگه میگه السلام علیکم برادران. ما در زمین در کره از 4 سوتیخ بالا از طرفای وحدت، طرفای فیض‌آباد، ایلی دوشنبه 9 کیلومتر کلخوز روسیه 50-60,000 سومون داریم. میگم میخریم. همین طرفا کسانی که زمینای فروشی دارین قطعا که مصلحت کنین. واتساپ شون 1959 زنگ بزنین بچه‌ها. همین یک کورا دستگیری میکنین همه کسا. مقصد چخیل دستگیری. کدام دوست و برادرتون زمینای فروشی داره رقمای اکر روی کنین. همه طرفا دستگیری یکدیگر. یا که نتونین نوار پدیلی سکنین. خوبش همیه که لایک رامونین نوار اتوماتیک میشود پدیلیت میشود. خیلی پادپیسه به فایده خودتون دوستان. وقتی که خانه تجه نواری نو کرد شما خبردار میشین. نشاطی کوربوری برادر 50-60,000 دور میگم میخرم. کسی را زنگ زنم. میگذاریم با پنجمین اعلان روزه. خانه فروشی روی کردن در شهر دوشنبه در 9 کیلومتر تپه سمرقندی. 4 از 10 4 سوتیخ مساحت 4 در خانه. نرخش 121,000 سومانی دوستان. 121,000 سوم نرخ خانه معین شد. با سودا داره. 4 حجره، یک کوخنی، یک آشخانه، حاجت خانه. همین خانه راستی به هر فسون خوبی زمانوی ما پروست منتج کردم. بعدا صورت‌های دیگه شروعی کرد برادر عزیز. درونای خانه به هر فسون زور قطعی. امروز همی اپا چخچخ کنین. واتساپ دا نویسین. پروست خانه زور ده. معلوماتی پر زنگ دارین. مکتب، مسجد اینا همشون نزدیکن. اپتیکا 5 متر، مغازین 5 متر. زنگ زنین چخچخ کنین. میگذاریم با ششمین خانه فروشی. خانه فروشی روی کردن در شهر دوشنبه دهه چهارباغ نزدیک کوشانیانده قرار دارد. سودا میشه با نرخ 470,000 سومانی. خانه را تماشا کنین. 4 خانه 6 سوتیخ مساحت کردگی. رقمای دستی 64 واتساپ 0242 زنگ زنین. 2 در خانه 3 با 5. 2 در خانه دیگری 3.5 با 5. در نزدیکی خانه صدیق، مکتب، مسجد، بلنسه، مغازه ها، لیتسی هستی، زال هستی، آب سویت دویمه هستی. خانه ها خب با کیرپیچ ورداشتگی. خانه ها نو ساختگی. دکمنت ها مسئله 100%. خانه ها ریمونتی فسونی زمانوی. خلاص به طلبات خود جوابگو. نرخ 470,000 سومانی. شهر دوشنبه دهه چهارباغ نزدیک کوشانیانده قرار دارد. همین نوار ایروزه خانه تجه شما دا معقول شده باشد در امو کامنتر نویسین که خانه تجه نواراتون معقول شد. خانه ها ارزانن، خانه ها قیمتن. حتما فکراتون در امو تگ کامنتر نویسین. ونه بچه ها هر یک کامنتر یا به نظر گرفته می شود.
мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ роӣ кардан дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур. рости ай Душанбе беҳад бисёр роӣ кестанд, чунки талаботшам бисёр ай. 60-70 даже 80% тамошобинён ба хотири чӣ хонаҳои Душанбеянд ки кай хонатеҷа или Савдо ТВ ягон хонаи нав, хонаи арзон навор мекунад. Нашоти хона Душанбеда ноҳияи Шоҳмансур 2 этаж, як комната, 30 квадратный метр, 360,000 рақамҳои дастӣ. хоб 938 WhatsApp шо 946 метавонед занг занед. хоб маълумоти пура ба доллар 32700 ба рубл 3 миллион рубл бо савдо мешавад. хоб ремонт замонавӣ, документҳо 100% алиш мешавад ба мошин. худотон чахчах кунед бачаҳо, маслиҳат карда кортона ҳал кунед. ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳаштум аст ки дар шаҳри Душанбе дар 8 этаж, як комната 43 квадратный метр, як хонаи беҳад калон метавонед ду хона кунед. 280,000 сомонӣ ана ҳамин дом. хоб баъдан рақамҳои дастӣ 4949 ёки WhatsApp-шон 4499 да метавонед занг занед. хона дар гардиши Сафина, дом новостройка, доми 16 этажа, хона дар 8 этаж ба доллар 25400 ба рубл 2,330,000 белорусӣ бо савдо мешавад. хоб дару трезаҳо главниш мега часпондагӣ ай, ремонт коробка инами состоянӣ кардагӣ 280,000 сомонӣ тоҷики. худотон дӯстон маслиҳат кунед маъқул боша бигиренша. як комната метавонед ду комнаташ кунед. комнатаи калони фасон 43 квадратный метр. ноҳамин хонаи фурӯшӣ бачакои азиз. боз квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ лаби роҳ 230,000 сомон. кадом хонаи да занг мезанед бигӯед ки аз номи канали Хонатеҷа бачако. просто мо да мотиватсия метавонем медонед. ҳар як хона да занг мезанед аз номи канали мо фақат бача азиз. 230,000 сом ноҳияи Рӯдакӣ лаби роҳ, рақамҳои дастӣ WhatsApp ҳардуш кор мекунад. гардиши Ленинград, дом новостройка, сокольный этаж да будааст бача азиз. сокольный этаж, ду комната 41 квадратный метр. ремонт дорад, техпаспорт дорад, документҳо 100%, канализация шаҳрӣ ҳастай. доллар қати 20900, пашти 21000 доллар ба рубл 1,910,000 рубли русӣ бо савдо мешавад. худотон дӯстон занг занед, чахчах кунед бигиренша. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. ана хона мана хона. хонаи фурӯшӣ аст дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта, хонаи назди ҳавлигӣ. 5 хона, 5,5 сотих замин масоҳат, нархшам 550,000 доллар. бахшиш 550,000 сомонӣ тоҷикӣ. рақамҳои дастӣ WhatsApp ҳарда занг занед. назди мағоза қарор дорад. тамоми шароитҳои хуби замонавӣ. хона аз 5 ҳуҷра мебошад. як ошиёна ба 2 ҳуҷра, 2 ошиёна ба 3 ҳуҷра. мақсад хона 2 этажа, фасонзур. хоб оби свети шаҳрӣ ҳастай, мақсад оби нӯшокӣ давлатӣ. хоб качайка ҳам боз дора отдели ду намуд об. хоб 5,5 сотих замин масоҳат. ин ҳамин хона ҷои обӣ, фасони зуд, дарвозаи фасон, дарахтҳои мевадиҳанда. далши маълумоти пура акақати чахчах кунед. дӯстони азиз, ҳамиқа ёфтем, ҳамиқа роимон кардан, дига наёфтем ки навор кунем. мақсад мешид як навора 15-16 миллион ёки 20 миллион мекардем, бо хуб мешида. ҳамиқа роимон кардан хулас. ҳамин номера барои реклама кардан замин, мошин чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунед, навори баъдан реклама ка фурӯшта мегзорем. ҳамин лайкакора монен дар канали ма подписатсия кунед, гарани хирсанд мешамда. хоб дар комментария нависен аз куҷо то чанд сума шумода хона дар кор. нашоти эълоно ҳам зангмон занен, реклама мекунем бачаҳо. зиндаву сарваланд бошед.